Hei tā tētahi o ngā māngai o te uepu tohu Māori o Tāmaki Makaurau. Ki te whakaitihia tā rātou pūtea, ka haria te kahika me tōna kaunihera ki te kōti. Kei te wānanga te kaunihera i te pūtea a te uepu tohu Māori i tēnei wā tonu nei. E 5 miliona tāra te pūtea i whakaritea i te rawiki, hei whakatū i taua uepu me te whakahaere hoki i aia mo te tau kotahi. Engari kāre etahi o te kaunihera e whakai ana ki taua pūtea i naia nei. E hea te utu kia rongo hia i te reo Māori ki runga i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Can't do it for peanuts and will not be driven back by the nonsense that's going on now. No te ata nei i tīmata i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā take pūtea a te kaunihera. Nā rātau i tērā wiki i whakai, kia tītari hiatu te 5 miliona tāra ki te puari tohu Māori. Hei whakatū i aia, kātahi, hei whakahaere i aia i te tau kotahi, kā rua. Engari i puta i ngā whakahe me ngā wangawanga a ētahi o ngā mema kaunihera, kai nui rau atu te pūtea kā riro i te puari Māori. Kaore te koro matua i te kōrero i te ata nei mo tēnei take, engari e mōhio te ana he mahi ua mōna kia noho whāri te ngā whakataunga pūtea katoa. Full synergy in the budgets is still not there. Ko John Tamihere tētahi o ngā māngai toko iwa o te puari Māori, kai te māro ona whakaro. See, the problem this council's got is in the old days, they used to be able to stand over us and anyone else all the time on a simple vote. It's not like that anymore. We've got the rights of review and we'll just see how we work them out. Pauri i te me whakaro mātau i nui te pūtea mo te kaunihera i tēnei wā. E pai ana tērā i te me he nui tā rātou mahi ki te whakatakoto te rautaki mō tātou katoa ne, i roti i Tāmaki. Ko te tikanga kia puta te whakatau a te kaunihera a Pōpō. Ki te kore e rata ki tā te puari Māori e hiai, tērā pēr he mate kai te haere. Jasmine Pearson, Te Karere.